Hi, in this video we're talking about formal introductions. Саламатсыздарбы. Бұл видеодо биз формалдык, официалдуу өзүн тааныштыруу жөнүндө сөз кылабыз. Okay, so let's begin. We have three people having a conversation. It's Margaret, Mr. Wilson, and Dr. Smith. Бұл жерде 3 кишинин ортосунда болуп аткан маек. Okay. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. Pleasure to meet you too. Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade. Oh, that's my field too. I work for the UN, United Nations. In the development program by any chance? Yes, how did you guess? I've read your articles on technical assistance. They're excellent. Okay, so this is very formal introduction and the way you can take your conversation to the next level and just, get to meet someone new. Бұл ушундай формалдык, мындайча айтканда, аябай формалдык маек. Okay, let's go over one more time. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. Mr. Wilson, я бы хотел, чтобы вы познакомились с Эдвардом Смитом, да? Джобусом. Мистер Вилсон, Эдвард Смит менен таанышып алыңыз. It's nice to meet you, Dr. Smith. Таанышканыма курсанмын. Pleasure to meet you too. Бул деле ошондой билдирет. Pleasure to meet you. Өтө официалдуу. Өтө формалдуу. Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade. Dr. Smith экономист. Да? Ал жаңы китепти бүтүрдү. Эл аралык соода боюнча. Okay. Oh, that's my field too. Бул менин чөйрөм. Менин да чөйрөм. My field. Чөйрө бир жумуш кылуучу чөйрө. Field бул еще поле. Аянт. Мисалы үчүн soccer field бул футбол ойноочу аянт, Field. So that's my field too. Бул менин чөйрөм, менин да чөйрөм. I work for the United Nations. Мен Бириккен Улуттар уюмуна иштейм, да? То есть алар I work for, кимге иштейм? Ошолордун кызыкчылыгына иштейм дегенди билдирет. I work for. In the development program by any chance? Өнүктүрүү программасы да эмеспи деген ойду берет да мунучу. Случайно дегенде, случайно development программда эмеспи? Да? Yes, how did you guess? Ооба, сиз кантип таап алдыңыз? Guess бул угадывать, да? Таап алуу. I've read your articles on technical assistance. Техникалык көмөк көрсөтүү боюнча макалаларыңызды окуганмын. They're excellent. Алар эң сонун. Okay, so this is very formal introductions. Now we're going to talk about informal ones. So now these are informal introductions. Эми бул бейформал өзүн-өзү тааныштыруу, Бейформал, то есть бул бир жолугушууда эмес, же бизнес чогулушта эмес, эч кандай ал жерде формалдык там suit and tie дегендей неме жок да. Suit and tie деген бул костюм жана галстук деген. Без галстуков. So, and this conversation is between Jim and Charles. Who is the tall woman next to Barbara? That's her friend Mary. Didn't you meet her at Steve's party? No, I wasn't at Steve's party. Oh, then let me introduce you to her now. Mary, this is my friend Jim. Hi, Jim. Nice to meet you. You too. Would you like a drink? Sure. Let's go get one. So, yeah, it's pretty short and informal introduction. Бул аябай кыска жана бейформал тааныштыруу. Who's the tall woman next to Barbara? Барбаранын жанында турган бою узун аял ким? That's her friend Mary. Ал анын досу Mary. Didn't you meet her at Steve's party? Steve'дин кечесинде таанышпадың беле? No, I wasn't at Steve's party. Жок, мен Стивдин кечесине барган жокмун. Болгон жокмун ал жакта, Wasn't. Oh, then let me introduce you to her now. Анда мен азыр тааныштырбаймынбы сени? Позволь мне.
Уруксат этсең азыр тааныштырып коеюн. Mary, this is my friend Jim. Mary, бул менин досум Jim. Hi Jim, nice to meet you. Салам Jim. Таанышкандан курсам. You too, мен дагы. Would you like a drink? Бир нерсе ичесиңби? Sure, let's go get one. Ооба, жүр барып алып жүрөйүн. Okay?